तुम्ही कालच्या पेपरांतल्यान पयर एकदा वाचला आसतलें परत 13% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इन द स्टेट ऑफ गोवा सगळ्यांनी वाचला आसतलें. हाका जबाबदार कोण? हांव परत सहज विचारता. 13% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो स्टेटीत आसा. फक्त सरकारूच जबाबदार काय कितें? तुम्ही जर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जर भितरलो पळयलो जाल्यार भितर म्हणजे ग्रॅज्युएट कितले आसा खबर आहा कोणाक लक्षांत आसा? 70% and more than that they are the graduate, and not only in the BA, BCom and BSc, even the engineering students are there in this unemployment list. म्हाका प्रश्न पडटा की खरेंच म्हणजे आमी एड्युकेशनांतल्यान पास आउट जाता ते भुरगे नो डावट 13% रेशियो दाखयला तितून हांव वचना, बट इंजिनियरींग केल्ले सुद्दां भुरगे अनएम्प्लॉयड म्हणून जेन्ना रावता, this much opportunities available in the state of Goa. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji had started in 2014 skill education program. काळाची गरज वळखून म्हणजे आमी चेंज करप हें खरें गरजेचें आसा, आनी आमी तें जर वळखलें ना जाल्यार अशा पद्दतीचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वाडत रावतले. Goa presents a unique case in India, as far as education is concerned, for several reasons. Goa is a melting pot of cultures. From anywhere in the world, people come here and get comfortable stay and welcome. I think it is a very strong magnet for Goa to emerge as an international destination for education. धारगळे आयुष हॉस्पिटलान आणि आयुर्वेदिक कॉलेजीन 50% सिटां खंय गोंयकारांक. On the 11th of this month, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating the Ayush AIMS Hospital in Pedne, Dhargal, and will be the hospital plus Ayurvedic college with the UG and PG. Out of the 100 seats, the 50% of the seats will be the reserved for the Goan student. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.